Bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ki katto kat ni ki rangba na kasnong theding ki balalit banjarap banwat ya ki met baja na ka jinghap ka kali hariat theding kila ngokhia ya ka jing sneu palat ka surak na mausen ram shadow theding ka balawan ra ru ka jing ngosi ya ki balit bawan kamtam hakini ka jing jia menta na kaliang gini ki rangba kila kerpat ya ka sorkar badru no nomi khmat ka thain ba un sngap bad ban pai khmat ya gini ka surak namar la kumba san posnem kani ka surak kampat kala Henry ka nanglong kumjo kabalawan ra jing jinjar ki nong lek nongwan kamtam ki banya kali badru ki nong yat ki jan kila ong balada kani ka surok kalong ka babaha kala ban simpor tang ar minute na thiding shadu shamau senram Henry na ka jing sneo shabapalan lahap ban yat ki kenta Bata juga ni bersuruk kalong ke basneu, kemudian duna cemuri, kalong kajian kita lebih kaum lalu bersuruk. Henry habang pej ni kunci bulan pej ni kebajiang ni kunci bahaying. Tapi kalong dia nak kaji bersuruk ni, nak kali gaya. Henry bilang kami tidak kaji kunci yang jauh di bahaying kan. Karena kebajiang macam ni tu. Kerpat dia kan. Kalau kita teman dia bersuruk. Kasi peg lem no dan batakan kesulok macam like ini itu jinjak bahdin batakan ni kesulok kadi ka ba siap im komit step nang ni semua ini kumpu pagba nok long patane subik aba isim bas ni kesulok dan kejima ini jadi tepat bakar bakar saya kan ikat suruk ke pansmen. Kemudian itu mensuah 4 dan kemudian ke jinja ne 8 teng 4 dan kita kada sembening ko gede itu ki bahaying kan ya lagi jong ku kasinong ka taw no nyarap ni ki hadut na ande yo hirup hilang si siapa entang ada don ning masalah tapi betai tidak halo kene ka surak mo ka kabu nam ka jingma ya ki bayat jaru nomor ini kalau asli palat nah ke bayat kijat selang kamahi kita mesti ke ba lim tu no wa ini ka bakalong kajuk bagiat itu kadai teruk no ka bakajing ngan kejulai kejuan yang ini kejusuk bepang becom và khâu bom khâu đi tâm cái xin ông cà thau mình gì đây cả này ta ông san tâm những cái im cái belum những cái phải bạ cái món gì đơn là không đi xin ông từ cái đây cà phốt im san đằng bạ đi cắt cái lên cái đường lên này làm tan gì là cà phốt cái này jadi nang ni lagi dia ada okey kalau kabar tom ni bisa sebut konflik ya mungkin nak halo kene ka surak jenis ni ka surak nah kalian karena aku macam senang aku sedih ini kan ka surak lah long ka surak ka basnil ni kami lah snow sen jar snow sem stom hakalai kawan bansai kali ke hap yai la kayai nakane surok namar banapet ya ni surok lalong kum ka surok yai tulai rumah ban yai kum ini hap yai la yai namar ka liti galong jar ban yai na thiding hamo ram masih ya syong hai kali jawan ya lek ngai bagani ka surok wa kala slam de kan ya surok la mental adon kumba san tam san spa san hosnem tam kan ya surok klam la punya ni trasnong ni ya keren ya kinong mikman kumpi MLA dan yarap dan pembahayanya surok ndrai ni uwei ru uong ngan le ya ka surok wan so we ru ong ngan
pendep ya ka surok rehadu di mentah semlak pendep kesulong sak kumih sanpus nem tam mentah kalong sak kumih ke ngakarpat kan kum nong senong ba minyak pet untuk nong mat ban yasin kia ban keren kan haka assembly ban rak yang ini surok kalau hak senang ban ya like dia nak cuma jenis saw abah dia kum sini gedung yap kesan jadi duduk ke bakrau ya ka senang kau ini siang kali ru latin ong man ya kejat ru kala jinjar nomor ngai ya kit ya ba ban sing hap siang lah ka siang tang tahi kemudian nadu nasnong sadu sa mo senram ka surok kalong ikne sne bet hoi kalau ini nadi senang hadi muslim kumbak ano kilometer kano kentai nasnong hit ding sadu sa mo senram ya kejat itu ka simpor arkantas teng Ngasong kalipat isang kali te sekentas entam kemudian dia lada bahaka surok kano kenta kasimpor nem sekenta banyak mana bahapat kan simpor tang kumba arko minit ada bahas nomor ka don tang kumba hatway kilometer surok namo senram itu kemudian sanpus nem mencuah hadu menta ka surok kalau mau ikne hoi empat dan hira bari per empat don re kemudian sui de kine sampai ya surok kemdon muri kemdon nala deh kini ke jaka ben ai muri lacu yai la kaya na kawa deh dia berpelang try ba nakaliang di no ikmat na nakaliang sekar ba sui de kine ya surok kin per try ka daw nitong ikmat harai deh na baki nom ikmat kini keren nih kemnong antik kan ne ka tidak beli di kam sini here antik kan lesuan mah